Ningkong ko ang pinpaw ya ka jing sung diaw ka jing sung si ya ka jing jia jong hang ni hapo Cakatrai ka jong ni po civil hospital Silong hakaba iwe na ki doktor senior doctors ila yo ya ka ni ka jing pang bakat ka coronavirus ti jing sha idan bat ni hang ni man taru isa bat ni bat i klan isan i biang na bang sedong bat masendap ja ka ja ila admit bat menin ngila pelong ya ka mass screening ha possible bat ngila le kita se paro staff ki balang thup ya kamba apa isi jan praspa angut ki staff ki bangila screen bat ngila le ya tu bengi ongka rapid antigen test ya baro hadian bangila deble eka ngilap ba report layo nai doktor yongi bapet ya kalap doktor buam kajan wet kalong ka basngus tenan pan tip ba barok ki staff ki jongi ka report kalong negatif but nyanyo yo blay nam ta kan ka jingda ka jingkia wat lang ila long ki frontline workers ki ba deal ki positive patient hang ningi dan khat remote man ta ki positive case but hapdeng ke jingdon jong kini ki positive case bat ni tu ni ki doktor ki staff nurse ki fourth grade ni songu ba lakasan panai layat kini ka jengpang ke bangi dan hang ni sibel ke bangi ajeng sumar iwe tu na staff jong i impat ngat na sahabat jong tangi doktor marwei bat ngi scam banang ni chakmat do nyelek ban take necessary precaution dan ni ka jingda ka bakham tikana susu ka bakham strict susu mangin namyo yang ni khang jingpang bat nakaliang ka jonga kum o nongpek ya kan hospital ngala ai ka strict order ki staff makin maintain ya ka social distance kin deng ya ka mask haja ka trai ki jongki bat kham tam makin use ya ka sanitizer bat kin that kti man bakta yu nong pangkat bala makan mau kilawan bat kawih kalong bakin use ya ka mas ki Jakarta lagi jongki wat nang pelat ya ka mas bat ka baar kalong bang ni ai mensiam ya ki ni ai ka moral support iki ru baru ki doktor ki jonga ki ulan senior doktor na ki jong doktor Andreas doktor Nathan doktor setengah doktor lalu baru kini ki long ki backbone jong ka hospital ki jongi wat langi layo iwe positif ka ba ong Andre ka jing sisang deban Kangnya hospital, Andre hadian bang ini song meeting, bat o commissioner, bat i director, nilai yang mirlang jumut, bah nilai saya ke tes, kebang nilai ada menin, bat hadian ketangin decide, langin belian ingin kangnya ke hospital, di hadian ketang nilai decide kalau ada ingin hapli ke hospital, nomor bah, kasibil ke di hospital kabak ni, bon kinong pang kibat hiang ni tu. But nila le ka contact tracing tu nila phas ke district ban le ka contact tracing ban nila ba minimum ka di contact tracing kolong minimum nak liang ki jong ki doktor ki nurse ki badan hang ning don ki high risk group ka bangi ong ki ba ila contact bar ini doktor ki nurse ki doktor la contact ba ini doktor ni dan atun remote but kini baru atun remote nila quarantine ki na bu ki hagi cakap quarantine but telah na padang jong ki baro ki batas na kini ki kuara ki high risk group tu kalau negatif ti ni aingo sibon ni play ba ki para nang try ki jongi makilong sisa ki brio ki ba IT med bat men sem iro de ban pandun kam ya ka buit ke bor ya ka sap ka phang ka moblay ai ban ai ki jong sumari ki wei pat ki bangat akan ki jong pang ladang i no mangi na sibil ngatrai ka state ki jongi kan dan akan jing kayak kemas musik bakin ni nang pang badan bat ni kin lesson no menin demet ru napok bitani kidang manra yo nang pang nomor bakim laban sumarang te ki kerpat ngin buang ni tengila accept ya kataru tika kalong baba yang ibangin khang hospital ndai nakaliang ke jonga nga ai strict instruction ya baro bakin long highly precautious bakin highly precautious bakan ni ka jing pangkanum spread
apa yang jangan nang tray ang spread ang nang tray mo kan spread sebaro namar uwe nang pang uwe doktor aban pechpo bon kinang pang te tangin ni kendiat nga ay ka jeng kentui ke ba ya baro ba pinam discriminate ya ki staff ki janga ada kilami kini ke belada test yang negatif ki wan na jeng ki tray ki wan tray ni jeng pem dai ban tieng namar ba ni la stick instruction ne kiru bakin lek na jeng Saja katray, ngaja katray siya. Kim day ban likay sa ni siya, kim day ban lek sino sino. Kata ko pag yung ka home quarantine. Nday ki help of course kadang ka protocol ba ki lores kila ban tray, ki high risk ni hapan quarantine. Ba ikini nga high risk hadin bala de test. Kilo kila ban tray na dicika kadang ni quarantine. Kalong bet ngaja katray, hakamra nakamra ngaja katray. Nak kentui pai ba sisip makin ai kajing support yang ginang try ani sebi makin nam tiang berbuan lang yada saya ladi bat saya patai kiwe kabar buar kadi kajing yada saya ladi bat baar kalong ban idai ban long kimaslur amban tiang bi idai ban long maslur ban idai ban long kiba start kundo banya daya ladi kata kadi ko kubuar mga ay iskipat ba baro